ikakhulukazi abavakashela kube nathi namhlanje siyajabula ukuthi sibe kanye nani. Ngeke kufunge nakanje ngaphela nelangeliba esikhuluma ngale abethu baba angithi siyabila mfowethu siyakholwa bonile shaya nje longo kakhulu baba policy ukuthi sekuthathe isikhathi eside ngingakwazi ukuphela la esontweni kodwa ke nangibiki ukuthi kunesimo lapha esibhekene naso sibambizwe lonke ngezandla zombili manje mase ubambela ukwazi ukudedeza fanele uhlale uphethe njalo sikwenzela lokhu ukulungisa izwe loba izwe la ufe umuntu siyabonga baba mfundisi ngitholisa ukuthi angikwazanga ngifika nalela kami masitani ngoba bebanjwe ikholo semfana nje nomuntu sathi uyahamba ezinete kodwa mhlambe ngokuya nazi inyamazana ngibone ngifike futhi kahle iyabona baba njengoba kushumayela ekugcineni nginike konke nabe nalapho engangekho khona kathi kuqala izwe yonke indaba yamnandi ngazizwa ngami sengimusha sengithi fresh ngifuna nje ukubonga ukuthi ibandla lisaqhuba njengoba liqhuba akukho okudlula lokho nokuthi namhlanje sibe nabavakashi babe nomdlalo ukuthi beze la ingoba baye ukuthi umfundisi wethu uyavutha phela dabukela bebengakafiki nkathi eshumayela uvuthisa ubumlilo uma uke wangena la ngeke uphindi ungakholwa ukholwa njalo ngoba izwi lihle funa ukubonga kakhulu bese ngikhumbula kakhulu gogo yabona kumena nyaka zange sonibeni kube ngathi kwenzekanga sibonga kakhulu gogo bonke nje bonke bandla abantu abafikile babe kanye nathi namhlanje uma sizobona inkosi yethu ivuka ima ithi sengila kuzaba nomsebenzi kaNkulunkulu bonga nje kuphela bokwethu akukho okunye ngimthembise futhi ukuthi lokho engathi ngakuhambela la ngabibikho kuzoba amen siyakhokha nje zonke indawo kube ngakaze avote azi ukuthi ithuba lifikile mongavotanga manje ukuthi mase kufika kule ndawo umfundisi bekhuluma ngayo abantu bakubeke sale kanjani ngoba phela sasilungisizwe na ngiyayithanda into kazi izinto ezisencane babaletha kube khona amabala amahle lasenakufuna kulungela lento le ephuma ehlahleni eyinuke kamnandi siyabonga intsha ibaluleke kakhulu likhule insizwe engabe kusala ngemuva bani ufuna ukufundisa phakathi kwenu siyabonga kakhulu